we don't know what we're consuming. wili aroosyada si loo garaaco taqaanaa halkaan ay soo dhaafto xafladeena bandhigeena farshaxan dadka banaanka jooga dhalinyarada maxaa ku talinaa wadankooda inay imaadaan inay wax bartaan kadibna shaqeystaan yani fursado badan waa la helaa. Hello, welcome back. It's Zahra and this is the Somali Storytellers. Today we are where? Hidayah, can you give us a little bit of a context? maanta waxaa marti u nahay artistiyaas ugu fiican magaalada Muqdisho C4 sorry I apologize 4C iyo Maslax aadan ugu faraxsanaynaa maanta ka soo qayb galnay qalin jabin arday ay sameynayaan oo Maslax loo group oo certification kooda maanta qaadanayaan marka beautiful meeshaan dhalinyaro qurux badan isku imaatay sawiro qurux badan lagu soo bandhigay waxaana hadda soo galnaa anaga wili gudaha uma aanan gelin waxaan rabnaa inaan sawiro badan oo qurux badan aan soo kabshar kareyn insha Allah Ilaahay idmo. Thank you so much, Hidayah. We have an arts exhibition here today and arts exhibition / graduation ceremony. Mahad, give us a little bit of detail. What do you expect to see today? maanta madalaad qurux badan baan joognaayo farshaxan iyo dhalinyaro badan isugu yimaadeen ay ka qalin jabinayaan. It's really something aad u qurux badan in dadku ay ku cabiraan qalinka midabka marka sameynayaan artistka noocyadiisa kala duwan ka aad bay qurux badan tahay inaan magaranaysaa hadhowna aan soo aragno mowduucyada sameeyeen. Definitely. By the way, we are friends of Maslax. So aragno sawirada iyo waxyaabaha qurxoon la soo bandhigay maanta. Let's go. sawirkan hadda si fiican marka u fiirisid deeply this is a message waxa waaye qof meeshan cunugan yar wuxuu siinayaa wax aan la aqoon oo calaamad su'aal ay saaran tahay. What is this? Nobody knows what it is. By the way, I think this is how we all are sometimes because we don't know what we're consuming. We don't know the food that we are having, the stuff that we take every day. inay yihiin wax fiican iyo wax xun ma kala garanayn laakiin waan cabnaa kaban miya waa jeclaan lahaa inaan barto laakiin durmaag waa qaraaci karaa kawrig aniga garaacay kan bum 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 wili aroosyada si loo garaaco taqaanaa maska ka xarar This is a couple of women and waxaa arkaysaa in this picture women taking the role of leadership of governance of like wax badan oo ku tusi karaa. There is a beautiful bird here, right? And then these are our old our old people. Okay, so we were instructed to come outside. Right now, there's students that are getting their certificates. They're graduating from this art institution. And yeah, let's go inside and see. sawirna waana ku faraxsanahay abistar diwaay Soomaalida inta badan ama sawirta laakiin ani waa jecelahay saas darteeda u sawireen thank you ku faraxsanahay in maaragtay halkaan ay soo dhaafto xafladeena bandhigeena farshaxanka iyo plus qalin jabinta ardayda waxaan aad ugu faraxsanahay in dhalinyaro badan oo maaragtay jacayl farshaxanka muddo 2 bilood gudahood wax badan ku fahmeen wax badan ay sawireen arjeenaya in halkaas uga xariina si wadi doona farshaxankooda insha Allah. Ani waxaan rabaa shimbir inaan masuuro shimbir aad u qurux badan oo hadhowtii inaan ka soo qaato baalasha aan ku biibo. But yeah, this is beautiful. Let's have a walk around the neighborhood. Taleexan joognaa by the way. Meeshan waxaa la dhahaa guriga farshaxanka. Because darbigiiya waxaa ku masuuran farshaxankiiyo sidiisa ah. marka xoogaa yar waxaa ku tusinaa neighborhoodka how it's safe ciyaalka yariiska siday u ciyaarayaan yacni
This is Mogadishu. I'm speaking Somali and English today. So yeah, let's go. I want to show you guys. This is Taleh area. Look how clean it is, how well kept it is, how safe and sound. Everybody's over there. حغير صعنا حيرة لغينا. Let's see. I'm a barista for the night, not the night, but a few minutes. I've been invited by Faisal. Faisal is a barista. He specializes in coffee and creating lattes and different drinks. So I'm gonna challenge him to help me learn how to make hibiscus. I think it's iced hibiscus. It's very hot in Mogadishu and I wanna cool down. And hibiscus is one of the drinks that I have in mind. Yeah, so he's gonna get everything prepared and then we're gonna get started. And I hope mine does end up tasting better than his. Or I don't know how he arranged the dynamics, but he said that he's gonna show me how to make the hibiscus. So we'll check it out. كده بسنة لصق ولا صفينا قهوة فريش هواي Okay. وعن لو قدرة Cappuccino. Look at the customers from the barista point of view. So the barista stands here to take the order and everybody's sitting down enjoying their tea and their coffee. Here's where everything happens. One thing I like about the coffee shop is this beautiful mirror. It says, "Let coffee connect us." I think coffee connects everybody. Coffee brings people together. It brings memories and stories. And everyone's enjoying their night, enjoying their coffee and their stories. You have to wear the official barista clothing. I washed my hands and then we're gonna get ready to make our hibiscus, iced hibiscus drink. So I'm gonna take my cup and then I'm gonna write my name. Let me see if I can write my name properly. اسمعني قرينا مش هتسكت اسمعني لازم Smile, right? Okay. يا والله شو صار شاي Of course. ما حاسك جعلان وايد. زهر. خيال لو سمينا محكمة إيه كل محاول شاكر الله ها كان أسوق زي سواية كان هو مينت لين يو هيبسكس كونا ديارسن Perfect. كان محلقة بيني فهمي هيبسكس كونا Hibiscus is right there. Let me zoom out. هيبسكس Beautiful. كونا أسوق فريش هذا الديارية Okay. So that's fresh hibiscus, and then they prepare it the night before. So process كم يقعملوا قادنا إن السمايو hibiscus. Process ما يقعملوا قادنا عبين كوري بيا لا لك كرنا ما هو. ها بياكو كرينا هدو يعني سكر يوال سكرنا والديارنا كدي من المركاد أسقو ديارسن فنجر كالجلية على صباحنا. قبل بدل بدل اللو ديارية كان Perfect. هذا ديارنا سألتك على Okay. سنة حد مركب what's the next step? أنت شاكك كبرف كشبه Perfect. Should I get it? So, is that enough يس هنا or more? ما عادوا هكذا ما Okay. قديم حق شبه سا هيبسكس كا هيبسكس كا شبه Okay. So, ما يقالوا عبرة. كان لما مر Okay. So I'm gonna put the microphone here. يس So 2 shots. Of تو hibiscus. شوت يس 1. One. يس Okay. I'm good at this. I didn't drop one bit. 2. Okay, good. اوكي So what is the- لين مجا شاي Of course, Allah. هاي لين قدس
كنا سوق بنسا أنت كدرس لينا كبيرة تعصر الليمون عشان يعطيها لذعة حماضة. How do you know it's all finished? يس بس وانا بدي ما نبي رايا. ما عادي واقف السوق عليها قصات البناية كدب كنا عندك حرة. Okay, so I think خلنا نبدأ نسمينا خلنا hibiscus here ولي فرن. Let's close it. حرة. So we close the hibiscus. هيبسكس This is وكذا. done. يس أنت قلنا كن. Okay. كدسان حوق وريح. حوق ها حوق. كدسان بدينو كدسان سوريجي. So you look it over. ما سيس كدبس أنت لبا فرم أركنا صا خوينس أنت لبا فرم خوينس صار سمين. شاكين. Fast, slow, hard. Like this. شاكين هاي حوق. برافو. كدي هاد وفره لكن هذا هو أديجان كدي مكفرس ورك سنة ده وفره. أي لفظ. سوري. Yes. Perfect. Done. So let me show you. Okay, so I'm gonna add وهلا. Yes, this is my first hibiscus drink that I made by myself. Okay, so wax ka dhiman ma jiro marka. Mint, refreshing. Okay, so we put mints. This I will have fun with it. Guys, look how that looks. We need to put this in a museum. We have to take a picture of it. It's amazing, right? This is my first hibiscus. حسوس واي وإن الدح دقام مدحف قرنك إلا جاي واي وأفتك أقول يا سمي. I'm kidding. Okay. So yes. How much the price? كانت دميقة واي $11. So hibiscus drink costs $2. It's refreshing and it tastes good. مقعد وفيصل على النور محاجو قلنا مقدشة هذا محاك شقيا عصب كافيه مركا ضدك برنامج جوجي دليل محاك تلنا ودك نعمادان يعني وحبرتان كدبنا شقيستان يعني فرصة بدون والهلا معناها هذا أضو شقيستان يسوي حبرن كرتا جامعات أضو هذا الباريستا هاي قلي قضبا حبرن كرا عادي واي برنامج إسكافيديان مركسان واي قبل أن عبتان كذا جابينوسا مركز ضدك الشيك عبتان سوى يا تستك هذا قلت هذا كأجمع إلنا تنكر ما هو اسكو دوني عادي ولا مقلة ما هو. Okay, I'm gonna have my first taste test. Bismillah. Wallahi, this is amazing. ما شاء الله. It's refreshing. It's cooling. It's wallahi, it's the best. عفماتك لو في عيا it's okay واي. Beautiful. يا عبتان كم ميركل مكهرس إلا عصب كافيه. ميركل مكهرس. إسكان بناك إسكافيديان جو إسكخالينو إسكشيء كيسونو يا. نهاد إيمانو نهاد هويني. اللي كان مغصع واي. I think it's 12 حاجة تذكر بناك إسكجوجا. Thank you guys for the support and love. We appreciate it. If you love what we're doing, please follow Somali Storytellers, subscribe, like, and share. Until then, see you next time. Bye.